Alright, angikubingelele nguvusele kuleli igama la Jesu Kristu waseNazaretha. I'm still your Pastor G Gina ebandleni le Free Church of Christ Ministry. La sithi khona #Intuzuma TV, we are inspired egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Lamuhla ke sigijima ngalomunye ushuni bazalwane. Lonzima kaba ya angathi noma kuyavela ngalapho ukuthi sesingene sike samemetela ukuthi sitakulenzela a gospel superstar. Now sadavela ke ngoba nathi sigijimise sazayifica indoda lebhizi ngalendlela siyayibona enkundleni into okuxhumana ukuthi indoda lengahledi phansi iyabangwa left and right. Nathi sithe ake sithi ayi ngeke man ake sibambe egameni la Jesu sibambileke la etindlini tethu kwintuzuma TV lijaha leli uandile umntakazwide umkhatshwa umntwandwe Nxumalo asikubingelele nqebe Nkosi sikuvusele kuleli lihle igama la Jesu Kristu amen. Amen mfundisi niyaphila kodwa baba. Inkosi inhle mani sesingeva kuwe. Yes, then la mfethu asinako ukuthula. Asinako ukuthula. Nginalento ukuthi kunendolo yendako lapha mani. Ngadi mhlambe songacobelela lomunye nami ukuthi singenta kanjani nathi sibe kanje mfethu. Ukholo. Wow. Inamandla le. Ngiyathanda leyo kholo. Ushothi konke lokwentaba kwente ngani ngokholo. Ukholwa mfundisi, uyabona isikhathi engikusona angikaze ngazitshena ukuthi ngiyoke ngifike khona. There was a time la khona ngithi sengizamile ngihlulekile. Until kukhulunywa because ngumntwana okholiwe kakhulu. Yes. Umntwana nje ohambayo indli yesonto. Yeah. So there was a time la khona kukhulunywa kushunyayelwa kunezinto ezingeke zizenzeke nangabe thina sisafuna ukuthi zenzeke. All right, yeah. Kunento eyashiwa uSindi Ntombela athi seek God's kingdom first and the rest shall be added. Yes. So there was a time la khona ngithi empilweni ngizamile ngawo wonke amandla ami but akwenzekanga ebengikufuna. So rather angikwenze manje sengingasakwenzela ukuthi ngoba ngifuna ukuthi kube khona okwenzakalayo ngetalent enginayo. So let me just use italent enginayo ukuserve endlini yenkosi. Wow. All right. Kancane nje muntu kaNkulunkulu ayingeva man iyangichallenge le. I think bengathi mina uphisinyana but ngiyabona ukuthi we are going very far. Kukhona lokunenge lesathi akuthola during the way interview iqhubeka. Okay. Manike before siqhubeke nendlela nasikhuluma ngoAndile umntaka Mkhatshwa sikhuluma ngobani? uAndile umntwana nje waselokishini okhulele elokishini ingane umakhelwane ethunywa ngapha nangapha futhi ishawa ngapha nangapha. Umntwana nje osabayo kwenza izinto eziphumile endleleni because uyazi ukuthi akashawe ekhaya kuphela. So ngumntwana ukhulele elokishini elindelana eNtuzuma kaShelini. So la khona engiziqale ngazibona khona futhi ukuthi kukhona into uNkulunkulu ayibekile kumina eyitalent because ila eqale khona umakhelwane becela ukuthi awuze la sizwe kuthi ukwazi ukwenza into ethile awusenzele nathi ngicule without understanding ukuthi yini abangibizela yile abayizwayo ngevoice yami. So nje kuhle futhi ngoba ukhona nangosisi. Into engisayikhumbula ngisewumntwana bake bangibiza khona udadewabo kuthiwa uNo. Wake wangibiza ngiyakhumbula ukuthi at that time sasisakhonza ePostoli ngokulandela silandela umthetho kaMa. uMa wayekhonza ePostoli. So bengisakhonza khona wezwa kuthiwa ngifike ngacula khona ePostoli abantu bababaza lokho. So udadewabo uNo wayesengibiza because ngoba ngisho ukuthi ngumntwana waselokishini nje obebizwa ngapha nangapha. So wathi uzwe kuthiwa ngiyacula angeke ngimculele. Ngacula there is way ngaqala ukunotice khona ukuthi cha futhi ikhona into ethi ayibe italent kumina mangabe ngizobizwa kanje.
Yes, then ke now njenganyalo siyakubona uyilendo oyiyo uyabona nangithi njengoba kade ngicela kusho nje ukuthi ngithe nangitshelwa ngivuswa ekseni idolo ngivuswa umhlonishwa ubasi uthi uyati wemfundisi angendele ifavor mfethu ngithi favor yani ke manje kusiyami ebuthongweni bami then nangithi uthi kune gospel superstar uthi maye ke vele use-challenge mina lapha uyabona because kufanele lo muntu ngathi ngaye ukuthi ngibani lowo uyabona then uthi hayi mfethu awungene ku-WhatsApp nangingena ku-WhatsApp uthi wow and i-profile uyabona umuntu i-profile yakho mfethu uyabona angathi indlela lenhle ngakhona iya-attract uyabona before uye kuloya muntu kufanele uvele uqale ubuke ukuthi loya muntu mara kufanele ube uyabona nebudget lo ibudgetayo sengenhlebela nani lapho nine lengathi nakaphuma la nimchallenge ama details wakhe sitaniketa balaleli nani babukeli egameni la Jesu Christ because egcinene umuntu wenu kumele nisupportile egameni la Jesu Christ njengoba uNkulunkulu aniketile sitsha uniketele sitsha unendo leningenayo nini then kunendo futhi lekini langenayo lokufanele nende ama exchanges ngaloko egameni la Jesu Christ ngokwenda njalo kwakho kunesibusiso lo dasithatha ungasijulukelanga ngendanga tindulo etiningi egameni la Jesu Christ waseNazaretha uandile wenu leo uzwide wenu lo egameni la Jesu Christ waseNazaretha inkinga besecasheni ngethela muhla anginibeke obala nimbone egameni ngazi niyomfuna lapha yakho kontashinga nimshiye la egameni la Jesu khona la intuzuma egameni la Jesu endlini demsakazo endlini domabona kude intuzuma TV we are still inspired egameni la Jesu Christ waseNazaretha. Okay, ake siphinde siyaqhubeka la awuhambi wedwa uhamba nosisi egameni la Jesu Christ waseNazaretha sitawuthatha just a piece nyana sitawulonga nje sithi jwabu egameni la Jesu kakhulu kodwa sitala kuye sitawube sithi jwabu kancane siphinde sithi khomo kodwa naye sina inzaba naye egameni la Jesu Christ waseNazaretha ngoba kufanele sathi ngani egcineni ukuthi bafethu nasikhuluma ngalabo bantu sikhuluma ngabani yabona njenganami kune background yami akuyona into lesiyitele la but ngifuna silande uandile uzwide uthi uzwide kahle kukhona ngoba kuvelanga kwabalula kuvelanga kwabamnanzi uyayibona yonke lento le kukuthatha isikhathi esingakanani ukufika la ukhona because kunomunye umuntu lohleti njenganyalo uyabuka and usibonelo mhlambe uyi-role model yabantu abathile abesingenabo la uthi ngilento engiyona ngibukele ku-andile uyayibona yonke lento le then kukanjani ithini into yalapho mfethu bekwendakalani behind kuningi mfundisi kuningi sifuna ukuthola because kunomunye umuntu lokuleso simo sokuthi nami ngidlule ebuhlungu njengamanje but uandile nangu siyambona la khona kwendakalani so that na uthola ukukhuthazela angasayeki kuloku akuzamayo. Ngifuna ukuqala nje ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhlanganisa impilo engahlangani. Yes. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nokwazi ukuthi unetalente elingawenza umehluko kwi-industry thizeni but ungabinawo ama-resources ukuthi how do you do it. Yes. So isiqalo kakhulu ama-auditions more especially kule industry engikuyona ama-auditions and-ke akusiyonke ama-auditions ozothatha kuwona even though uzazi ukuthi uyacula yabo. So ukuhamba ama-auditions kukhona ama-auditions amanye uzothathwa kwamanye ungathathwa kube khona osuthathiwe kuwona ebese uthi ayi cha sekuyaqala kuyenzeka manje kodwa mawusofika phakathi ubone ngathi ngiyafana njengomuntu ongakaze enze lutho yabo ngenxa yama-productions athize-ke nezinto zakhona ezithile yabo. I don't understand this. Ubone ukuthi uthi ususondele
Kodwa mawusuphakathi uvela ubone ngathi usakude kakhulu kunakuqala. Yabo. So ayikho into ehlula ukuzama. Nokubekezela nokukholwa futhi. Yabo. Ngoba njengoba ngisho ukuthi akhona ama-auditions nama-productions amanye uthi usuthathile ubone phakathi ukuthi hey cha ayikho-ke yonke lento engiyizele la yabo. Kodwa kunjalo uqhubeka because njengoba nami la ngifike khona angivele ngingafonela kwathiwa woza siyakudinga la. I did go ama-auditions amaningi, hayi ama-auditions amabili yabo. And kuyakhathaza mfundisi, kuyakhathaza kakhulu, emotionally kuyakhathaza, physically kuyakhathaza, because in a way kunama-auditions ozowahamba ayehlise i-self-esteem kuwena. Yes. Ayehlise indlela ozivaluisha ngawo wena, because ufike lapho with an understanding yokuthi hey ngiyazi ukuthi le voice enginayo noma le talent enginalo ngeke qathange kabili lapha ngizothatha. Kodwa mawufika bafuna bakutshela ukuthi hayi cha ukakwazi ukucula, awukuphindele emuva uyozama. So ngaleyo ndlela in a way uyalimala physically, emotionally. Yabo, i-self-esteem iyehla. But kunjalo kufuna ukuthi uqhubeke because awuyazi ukuthi impumelelo yakho uNkulunkulu ibekwe kweyiphi production. Awumazi ukuthi uyibeke kumuphi umuntu. Kunabantu ekuthiwa ama-destiny helper. Yabo, abantu abakanjalo siyahlangana nabo kumanye kuma-productions. Umuntu akuthandi, angabe sathanda ivoice yakho but athanda indlela oyiyona. Yabo, lawo bantu ngeke bathathe ngama-destiny helper. But angeke uzuhlangane nabo labo bantu mangabe ngizohamba i-auditions nginikezwe leyo review enginikezwa yona ebese ngilimaza bese ngidecide ukuthi no ngiyaya. Yabo. So ezinye izinto we pray about it ukuthi uNkulunkulu ngihambile ngaye endaweni ethile akufikanga kwaba ilento engiyilindele. Yabo, mangabe siyahlala khona ilizwi lithi hambani kumoya nigxilile. So umoya uyakhuthaza ukaza watshela ukuthi cha njengoba lapha sekuthiwe awukwazi ukucula, yes awukwazi ukucula, but uzokutshela into ozokwenza ufile ngcono, ukwazi ukuthi ubuye lawa amandla lawo. So mawuzohamba uya kuma auditions bakutshela ukuthi no but awukwazi ukucula, uyabuya unokhuluma noNkulunkulu wakhe ndiyakutshela ukuthi no bengingakabi isikhathi, qhubeka. So by that uyakwazi ukuqhubeka until ufike la ngifike esengikhona right now. Nami engingasho ukuthi sengifike la khona sengithi no yonke into seyiphelile. Yabo, engisazoqhubeka phambi nakhona ngisho ukuthi ngisengizothathwa kuyona yonke indawo. Zikhona indawo engeke ngithathwe kuzona but ngenxa yokukholwa kwami nokuhlala kumoya. Alright, umntakazwide la uqinisekisa ukuthi akukho lokungenteki kuNkulunkulu. Okwakho nje kuphela kholwa noma ikuphi lohlangabetana nake endleleni. Sike sathi ngaphambilini kuloku lokubona lo ongakufuni, khuluma okuphambene naloko okubona ungakudingi. Khuluma kuphila, khuluma ekholwa noma isimo singavumi, noma isimo sikuthumbele kuphela. Kodwa nanga umntakazwide namhlanje siyambona i-gospel namhlanje superstar artist professionally ngalendlela wena tintfo lengathi kahle kamhlophe ukuthi kwamine ngeke nathi nangithi ngiyaqala kuvele kuthiwe imfundisi ukhalelana ushawe ngani uyabona. So ngaqala kwaqala nje egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Kumnanzi bafethu angathi noma kuyevakala yini kuyashisa la kuyafutha kufudumele ngathi sesingavele sakhena amadokodo bafethu. Andile mntakazwide. Okay, now siyafinyelela la. Mangithi ngiyalandzela ngikubone lapha usulondoza usunokhaya lapha, ithini into yakho? Okay baba, ukhaya ngifika kanjani ekuthenini nize nibone lesa sithombe sikakhaya? Kamthetho yes. Ngicela ukubuyisela emuva nje kancane. So ngumuntu ke njengoba sikholwa futhi sinamatalente. Mina ngiyakholela ekuthenini italent enginalo alidingi ukuthi nje lihambe lodwa. Yes. Akufani ukuthi ngithi ngiyakwazi ukucula nje kuphele kanjalo. It's a must ukuthi kumele ngikholwe. Yes. It's a must ukuthi each and every time angithola ithuba ngizirothe ekholweni. So ngihlele ekhaya ngilalele umculo edining. Yeah. Kuvela iadverts ku iTV yama gospel superstar. Bese
uyabona ukuthi no ukuthi before kunalento ibambe le yama gospel superstars because uKhaya Mthethwa ngiyamkhumbula ukuvela kwakhe naye uyabona angimkhumbuli uKhaya evela down but ukuvela kwakhe uvela lapha yabona indoda esihloniphayo kakhulu umfundisi wase Oasis ne yes indoda leya nakhona ukuthola ukuthi he's a pastor nguthole after but yena bengazi nje ukuthi nje he's a musician gospel superstar sengimbona enizabona letinenge and indoda so powerful ngalendlela esimangalisa uNkulunkulu ayisibusiso ngakhona emsebenzini wenkosi engasho ukuthi uyisitsha esihle uNkulunkulu aphakele kuso okay asikuthathe bonke abantu abasondela lapha kuloya muntu siyabaveluwisha hayi ngoba labanye singabaveluwishi siyabaveluwisha ngokwama levels uNkulunkulu because umuntu bazalwane kufuna sibe nako lokuthi simamukela ngokwesipho noma nangokwezinga uNkulunkulu ambeke kulo kunabantu abangaphezulu kwethu esibahloniphayo sila sikhona sihloniphe sishayele abantu labangaphambi kwethu tana and sithe futhi nasishare indzawo nabo sangatibona ubungcono kunabo but saqhubeka sabasave ngoba sinalento ukuthi sibafice ngaphambili sibathathe njengobhuti abadala kunabefundisi esakahle kamhlophe ukuthi kahle ukukhuluma ube loud nomuntu okhuluma bepolite akwenzi wena ube umuntu longqono kunaye uNkulunkulu neku-equal iyabona rada omunye uhola abantu abayi5 noma abayi10 noma abayi2 but kuNkulunkulu balingana iyabona so siyabuka ukuthi ish masukhuluma ngama superstars shothi ngalamanye amazwi ayiprophetha lento before okay ubusada naye indzaba then wambona uKhaya lapha kuma gospel superstar ku-ETV akuvelileke neyena kuveleke le advert yama gospel superstar ukuthi kuzoba nama gospel superstar azohambela nje ama cities ayi3 Johannesburg, Cape Town neDurban right uvele indaba ye-million ebese ngithi mina million ekhati asiyeke le million imfundisi ebese ngithi mina ke ngiyacula ukucula impela but angiziboni kule competition uyabo ngithi yomntakabani right kanti uNkulunkulu nenhlelo zakhe ngoba kuyayenzeka sibe nenhlelo ezinye noNkulunkulu abe nenhlelo ezinye my God kodwa ngithi angirisk ngingene ngiregister ngisende ngiqede ngiyakhumbula ukuthi aba-early nje kuqala unyaka I think somewhere January e-advertise ngiwangenele mfundisi ngiyakhumbula ukuthi ngelanga ayizoba ngayo khona eThekwini kwakune audition kaAndile Kamajolo baba umfundisi uAndile Kamajolo so ngaya kule audition kaba kuAndile Kamajolo impostor yes unfortunately ke yona ngagcina sengizwile isikhambeni kwesikhathi ukuthi I didn't make it kuyo and ngosuku lawo lama auditions enzeka ayithathe 2 days ngosuku lawo kokuqala ngathi angizange ngiye futhi ngempela ngabaphelezela babeya khona ngahlala nabo babhalisa benza konke ngathi mina I do not see myself anyway in this competition so angivele ngingaqalisi kwayikona lapho ngiregistila ngisho ngihamba sibuyi on the second day ngihlele ekhaya ekseni ebesithi into hamba rabi uhlule kuzamile nangempela mfundisi ngihambe ngiye khona ngibhalise yonke into sifike kwenziwe yonke into ebese ke sithola amafoni abantu bathola amafoni calls ngiyakhumbula futhi ukuthi abanye babawathola sasi audition babu Dumi Umkokstad yes bawathola ama calls ngingayitholi mina kuhamba isikhathi ngagcine ngiyitholile icall mase ngifika la sasikhona ababeyile ngo-first day mina ngingayile babengekho bo and laba babekhona ibona ikwasenqinyiwe ukuthi bazongena kwilontunjana kwi-competition so ukubonana kwami ke nomfundisi uKhaya sibonana phi mase ngibona la kuma post sekukhishwa ama adjudicators ukuthi obani abazobe bekwi panel maye babo
Kukhona ubaba umfundisi uKhaya Mthethwa. Yes. Umama Rebecca Malope. Yes. Umkateko. Yes. Umkateko music executive yakagalo music. Right. That is where sahlangana khona ke nobaba umfundisi uKhaya. Yeah. Njengoba senibona ngisho uthe naye nje after i-performance engangiyenzile and ngadla umhlanganiso ke kuleyo ngoma engangiyenza. That is where sesiphuma ke la mase siphuma e-studio sesithatha isithombe ke njengoba senibona sengihlangane naye ke umfundisi ekhaya because I was so proud ngale ndlela ukuthi masiphuma e-studio sathatha isithombe naye ethi I'm happy to see abantu baselokishini eNtuzuma. Apparently kukhona ke abaziyo bangala eNtuzuma. And into lemnanzi i-genre yakho naye ubaba Umthethwa ikhombe emnanzi kakhulu. I wish ukuthi ifinyelele kuye i-podcast yethu kuyosijabulisa ukukubona ni share i-stage naye nicula ingoma eyi-1 naye noma sengasibusisa nje noma ngethi ingoma leti yi-3 nindzawonye. Ngiyafisa ukuthi mfundisi Khaya Mthethwa ifike kuwe la le ukuthi uandile umntakazwide nibe nje na 3 songs nisibusise ngawo egameni la Jesu Kristu. Siyakucelela muntu kaNkulunkulu, we humble ourselves egameni la Jesu nje mawende njalo ezulwini uyobonga noma bekungathiwa izulu bese linqaba ukuthi ungene kulo kodwa ngaloko siyongena. Oh Jesus. Right. Siyaqhubeka abantu benkosi. Ngicela kufinyelela la ngifike ngithi nje uphisi nje lomfishane. Ngoba ngifuna ukufinyelela la ekuthenini sibona umntakashozi la. Usisi uminenhle wakashozi. Sifuna ukuthola ukuthi usisi minenhle yena ngoba sike sathi jwabu nasithi siyabona hayi baba hayi mina serious yabona nasebahlabelila ngifuna uqambe manga ngavele ngisho kahle ukuthi worship team ngiyaqhela ukuthi worship team ingasenzi lutho ngivele ngishumayele ngiphethe noma ngikwamina ngigcine ngasashumayela ngithi inkosi siqedile bazalwane azimvaleni sigodukeni sambele mntaka shows asikubingelele sisimini kunjani inkosi inhle ithembekile sisuminenhle then siyakubona lapha ya naye umntakazwide kukhona lento leniyendile lapha ya ithini into senijobelelana kanjani ifikana kanjani Andile sikhule naye ngasekhaya. Maye babo, that's true. Sikhule naye and ucula kwakhe kade aqala yena ke nje futhi kade aqala ukucula kwakhe sakhula kwaze kwafika ekuthenini avula igroup ebizwa ngokuthi Umlilo Mighty Singers. My God. Le group ayivula ndingangajoyina nje kuyona because bengikwazi ukucula yabo kodwa nginganakho ukuthi ngingacula yabo so ngakhetha ukuthi athi ngijoyine nami egroupini yakho Andile. Bengingazi lutho umculo kusami ngazi ukuthi nje kuyaculwa nje kuphela kodwa ngicine sengazi izinto eziningi ukubhala ingoma indlela zokucula ukushintsha ivoice nani ngenxa yakho Andile. Ingakho sigcine sesenza music video lo yasicula so2 yeah yena bandla hayi ukwazile ukuthi uyakwazi nje ukuthi akufundise umuntu because mina nje manje ngingacula ngenxa yakhe unesnack umculo nje ngiyawazi manje ngenxa yakho Andile. Mntakazwide ngiphinde ngibuyele kuwe siyabonga kakhulu. When it come to uyabona lento yokuba umholi akuyona into loyifica la emhlabeni. Into lo wakhiwa nayo uNkulunkulu nakakudala ukudala nayo. And mawudaliwe ukuba ileader uba nesandla uba naleyo nto yabona kube kuthiwa awubanga nayo leyo nto usisi bengaka akubeke ngalendlela kubeka ngayo uyiphathe kahle lento uNkulunkulu ayibeke kuwe
uNkulunkulu kunikete yona ukuthi umkhonze ungalingi ulenze iphutha labantu abaningi uNkulunkulu uyabavulela ama opportunities abanikete ama platforms then bona babese bakhohlwa ama resources uNkulunkulu abeke kuwo. Uyabona ngoba sidaliwe emhlabeni sidalwe ngokwendlela futhi nangeziphiwo engafani. Uyabona understand into ongiyo emzimbeni kaKristu and ungaphakami ngayo njengabanye abagcina sebahamba beempty uNkulunkulu engasekho sekusela ukwazi. Kune into lengithandayo longivezele yona ngileyo ukuthi uNkulunkulu uyamazisa akukho lokwende ngawakha amandla noma ngokwakha ukuqonda but ukwende ngokuqonda ukuthi uNkulunkulu ungibani. Then sesiya ngasemaphethelweni because ngiyayibona seyiya ngasegoqweni ulo ungasitshela ukuthi mhlambe irole model yakho bokade during ukhula noma bubukela kuyo ukuthi esikhathini esingaka ngifuna ukufana nobani. Dumi Mkokstad. Wow. Dumi Mkokstad. Yangi-inspirisha kakhulu uBhutumi Mkokstad. Angazi noma kuthiwa kumele ngithi bhuti noma ngithi baba. Sembaba manje songasho ukuthi ngibaba ilo ngokwesigaba sakhe even though noma ngathiwa rather mncane kangakanani. But into ithi ubaba. Yeah. Because esinye isigaba lesiya akuso njenganyalo. So uyena ubaba uDumi Mkokstad engikhule ngibukele kakhulu because I remember ukuthi wangena ka music esamncane kakhulu. I remember, yes. Iculo nje engaqala ukumazi ngalo ilethi ulwandle lwababona nomfuli Jordan lwababona. I love that song kakhulu ngayo. Ngakhula so ekukhuleni kwami ngikhula ngiyamlandela and ngiyabona indlela akhula ngayo musically. Ngibuka indlela akhula ngayo nokuthi sengike ngasondela eduzane kwayo ngakwazi ukuthi ngimbone nokuthi umuntu kanjani umuntu okholiwe and who is very down to earth. So lokho kwangenza ukuthi ngibukele kuyena kakhulu. So uyena umuntu engikhule ngimbukela kakhulu noma bebekhona uSifiso Ncwane but uDumi Mkokstad nje I made sure ukuthi angiphuthi mangabe kufanele ukuthi ngimlalele. Benaye uBabthina Zungu. Yes, I remember ukuthi uBabthina Zungu kunengoma yakhe engangeve ngiyicula yeka manje nje uma sengibhodla nje. Ngike ngano Soprano kabi kabi. Khona ingoma yakhe kwakuyibona bo2 nje ngibalalela uThina Zungu beno babuDumi Mkokstad. Which album kulawa laba wende bobabili? No, bengawenza ngomabili nje kuyingoma zabezikhiphele bona. Ama-singing. Yes, ama-singing lwabe eceleni nje bebengayenzi duet. So bengilalela bona kakhulu. Sengiyikhohliwe ekathi nazo ngilethi nginguthandiwe ngibona ngila yenzelwe. So those were the songs engikhule nje ngiwalalela kakhulu angi-inspirisha kakhulu. Well, aqale nje ngicabanga ukuthi eminyakeni edlulile ukuyenza sense because ngiyacabanga ukuthi umuntu esakhula ekhula nje ecule ukuthi ngicula kamnandi yonke lento but yes kodwa manje ayenze sense and I'm glad ukuthi ngakwazi ukuthi ngiwalalele at that time manje ayayenza sense. Sibonge kakhulu Mntakazwide. Then now as we are musician now because sekuyavela ukuthi awusukhulile mangikhuluma akusekhona ukuthi ngikhuluma nomfanyana but kuyavela ukuthi ngikhuluma nensizwa. Uyezwa nje le voice. Uyabona we really appreciate you. Siyathoba futhi kakhulu Sintuzuma TV lokho okwentela muhla akuncane kukhulu. Singavali khona sesisalelwa manenjana nje ukuthi sivale but kunenzawana lengafuni ukuthi isale ngoba kufuna siphume noZwide. Siphume naye enjengoba enjalo noMinehle siphume naye enjengoba enjalo singa. Then wenda njani la ekuthenini mawucula amaculo uyabhalela okanye khona ubhalelayo? Well, okwamanje angike ngithi bengisazibhalela manje wawo
even though amanye bengakabi khona lutho engisakwenzile ngawo yabo. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngale single ephumile esanda kuphuma because angicabanga ukuthi mhlambe ngayindawo right noma i-decision right ukuthi ngikwenze khona la. Yeah, but mangabe beye kuma social media wami bazoyibona nje ikhona. Angithi ke ngifuna siye lapho amalondoza wakho ama-platforms wakho wonke ekugcineni futhi siwakhiphile. Even now ngicela nje just umzuzwana usitshele rada u-Instagram u-Twitter okanye u-Facebook u-YouTube, all digital platforms akhona. So kuma social media ngino Facebook, TikTok, Instagram or Twitter now. So ku Facebook, TikTok na Instagram u-Andile Nxumalo Mqadi. Alright. Andile Nxumalo Mqadi. Right. Ama usernames wami lawo mawuwasearcha ngeke ungangitholi. Andile Nxumalo Mqadi. Right. Ngiyathemba ukuthi nane contact si open ukuthi ungayidedela. Yes. Akunankinga. So yeah, well ke ingamisuze. It is 074-948-3077. Right. 074-948-3077. Engifoneleka kiyo na iyafoneleka le. Engifoneleka kiyo enye it is 060-256-9786. All right. No, siyabonga bathandekayo egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Bekunguye umntakazwide lo uAndile umqadi laqeda kumusho nyalo egameni la Jesu Kristu. Before sivale bengicela kunenza wana lesalile lapha ya lengifuna mina ngiyayithanda le. Mina ke ngiyathanda ukuthi ngibuye nomuntu ephelele njalo ngingamgamuli yabona thina eMaswati sinalento ukuthi mawumphula umuntu uyamgamula kuhle kombila na Yes. So asingamgamuli ngoba uminenhle usiyatholakala ukuthi umkhandela wakhe umkhandela wakhe ake sigcile nje kakhulu ukulondoza umusic kuyabonakala ukuthi la lifestyle yakho ne. Yes. And sovule nama classes ukuthi ufundise and ngibonile lapha kukhona lempahla labayishayayo le ntonton le Ballroom. Yes, uyabona all the stuff. Then ithini into yonke leya ilo still sayisikole sakho leso. Yes, i-ballroom noma ngingesini isikole sami lapha ke ngiyafundiswa nami kunomnikazi waso. Right. Engifundekene ngikhule nje kuyena ngisawumntwana ngikhule ngiyidansa namanje. Bese ukuthi ke lokhu kokominehle njengoba nimbona futhi la ngumuntu okholelwa ekuthenini imfundisi ngiyazisa indawo engiqhamuka kuyona i-background engiqhamuka kuyona. Yes. Ngiyakhumbula ngenza sure ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani empilweni yami but ngiyakhumbula i-background yami. Ngiyaye ngisho ukuthi noma igama leli ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyam-appreciate umuntu owazi nickname yami than owazi igama lami lakwi-ID. Yes. Because lo muntu owazi nickname yami angakutshela ngempilo yami yonke than umuntu ongazi Methela usithumile manje sisukileke kuye sesikuyekile zwethu siyakuminene minene okay minene nami mntakazwide nikhule naye benjani ukuhlupha bengahluphi yena kodwa phela vele ingane misakhula Ingane iyahlupha naye behlupha nje sithi sokwengane hayi lokuhlupha lokho kodwa abantu abahluphise kakhulu yibo. Ngoba phela umlethe mdala kunami yibo abantu bebesihlupha. Manje ubone ngathi umina omdala kunaye reason why njengoba besho ukuthi umntwana bengimculisa. So kunale ndlela ukuthi ngivula igroup umlilo mighty singers bafika kiyo ngawo umphathi kubona. So kwasuka lento yokuthi umntwana esikhule naye ngiyakwazi ukuganga kwakho ngiyakwazi amacala akho ngazi ini yakho esikhulu. So now sekumele ngene into yokuthi
ngumphathi kuwena so that mangikhipha into noma ngithi akwenzakala ukuthi right now ukuze sizokwazi ukuthi sikwenze because mawunale yokuthi sikhule ndawonye ngazi inani kwakho so ngeke size sisebenze. I was very strict. Nami manje ngi-strict. So I made sure ukuthi iyangena kubona lento yokuthi ngumphathi but hayi ngendlela ebi. Hayi ukuthi ngibatshela ukuthi ngumphathi. Yes. Mntakazwethu siyabonga sesimine. Siyabonga ukuthi noba-ke ukhulile kunaye but awugqokanga ukuthi ukhulile kunaye but ube patient. Entweni yonke bekade kwentisa yona siyabona kunolozolo lwephimbo lapha kade ulikhipha. Ungabe si-right ukuthi sikufake inkundla zokuxhumana bakufollow? Ngangifollow. Then usungasinikeza ama-details wakho. Ngisebenzisa uTikTok no-Facebook. Ukuba ne-TikTok? NguMinenhle Shows. Minenhle Shows. Facebook? NguMinenhle Shows Kapisa. Yeah. All right. Please, everyone. Wonke umuntu lokhona kulo live noma lo dayibona i-podcast yeNtuzuma TV ngiyacela nifollowe iNtuzuma TV niphinze futhi ningakhohlwa ukufollow ama-guest wethu lesinawo ayisibusiso ngalendlela anolozolo bafethu mina engikubonile mina ngesingamba fethu hayi ngifuna kusho ukuthi baqashi ninele niqashayo naku kuphila amanani lento abe nowakhokha noma banganithumele invoice ka 50k ninde siqiniseke ukuthi niyawukhipha ngoba bataniketa lokungetulu kulo 50k lowo ufuna ukusho ukuthi kunempiliso entweni labayilo into lengithanza ngabo bayakholwa leyo kholwa ngiyo lengithanza kakhulu kubalulekile ukukholwa singendele italent yonke ukunambithiseka into yakho uyabona ungasibona sometimes sikhale emabandleni uthi wena sikhaliswa umoya ngcwele into sikhaliswa ukuthi into losiniketa yona siyayiva inkinga wena sikuboni ebukhoneni bukaNkulunkulu uyabona into losiniketa yona ingiyo but ebukhoneni bukaNkulunkulu wena awukho so kuhle ukuthi usinikete into yaNkulunkulu but now uphinze futhi ubese uyaphelela ebukhoneni bukaNkulunkulu sikhonde kahle simnandi noma sikhala sikhaliswa ubumnandi singakhalisa ukudabuka sidabukele wena ukuthi maye all right nginalento ke Mntakazwithe kukhona during the way indlela iqhubeka lesingakulindela yes kukhona kunjengane mhlawumbe ungasinabela well kulonyaka mangabe uNkulunkulu engiphile amandla ngalendlela engifisa ngayo isiqalo sami ukuthi ngifuna ukuqala ngeshow but ezoba khona la ngikhule khona because kuthiwa ke charity begins at home so ngifuna ukuthi le show engifisa ukuyenza ngiyenzele khona la so iyona kwamanje esakhona emicabangweni nami noma einhlelweni zami engisayihlelile mangabe isikhathi sesiqhubeka ke sesiyobona ukuthi siza nealbum noma siza nani bathi siyayicela yes ayona izoqhamuka and usisi lo angasala entweni enhle kangangibonile le yanto ukuthi inempilo ina that thing ninobabili kanje kodwa ukhaya angikukhohliwe mntakamthetho ndakukhumbuza mangakwentanga lokho mina nawe igejene enqeku yenkosi uyabona uyothi usatsha shumayela ngambe ngoswisha imain power lapha ya so siyabonga kakhulu iphela la inzaba yethu yanamhlanje uMntakazwithe besinaye lamuhla ngaphambi kokuthi sivale mhlambe sengamnikeza lithuba lokuthi avalelise benosisi uMinenhle uMntakashozi ningakhohlwa ukubalandzela kuona wonke ama platforms laba wabalulile TikTok uMinenhle uMntakashozi ubani uMntakashozi angithi kulo Minenhle Shows then Facebook uMinenhle Shows Kapisa right then kubese kuba uMntakazwithe ngala uAndile Nxumalo Qadi all social media platforms kuona wonke ama social media platforms senganikhulula abantu benkosi kube khona amazwi enwashoyo kubabukele emakhaya siyabonga kakhulu babukele emakhaya thank you so much nje into engingafisa ukisho kakhulu ukuthi as much as ngikwazi ukurespond to all the messages ngitshengisa ukuthi ngiyazibona izinto enizishoyo but please
rest assured ukuthi ngiyakubona konke nikushoyo kimi and ngiyathoba kakhulu. Ayikho into engijabulisa njengalezi zinto engizibona noma isupport nothando engilibona kunina. Ngiyacela nje kakhulu ukuthi ningayi ukungisupport. Angilutho ngaphandle kwenu because ngingacula ngifike kuphi but mangingenayo support yenu angilutho. Ngiyabonga nje kakhulu. Sisimini, Sanibonani babukeli. Nami ngiyamcelela u-Andile ukuthi nimfollowe kuyo yonke indawo ngoba akayilutho ngaphandle kwenu njengoba kade eshilo. Ngiyabonga. right, siyabonga babukele emakhaya beNtuzuma TV. Siyanimema kuthina kule channel ukuthi niphelele kumningi benu. Angeke nathi sola. Lobe kathi secabanga kuhlehle into la yentako funa kusho ukuthi uNkulunkulu useduzane. Ngikwenta noma yini la ifuna ke egameni laJesu. Ukhona uNkulunkulu ophakamisenayo, khona uNkulunkulu abadonsayo bakhe abadonsele kuye egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Mina I'm your Pastor G. Ngingowakho ungowami, singabakho ningabethu egameni laJesu Kristu. Asiphinde sibonane ngomhlomunye kuleli igama lika Jesu. Sithi #Intuzuma, we are inspired egameni laJesu Kristu. God bless you. Amen.